أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيبة julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawoyen yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko allahu subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en bani adam juuluɗen e ɓurnaɗo tageefo ngon fuu muhammadu sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓe kala wonɗo e laawol ɓeeɗo yo allah waɗu en e maɓɓe ara inchallahu musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en fuu meɗen enen wonɓe darde fewndo e wonɓe wowlude e daaro yeyɓe e feƴƴinoyɓe fuu yo allah waɗu en fuu meɗen jeyaɓe yimɓe aljanna ara inchallahu hande kadi en fotti inchallahu ka juulirde meɗen ɗo masjidu ibadurrahman e nder laken bruxelles inchallahu ka page meɗen facebook laawol kisal ɗo inchallahu yo allah hisina ono wonɓe darde e daaro yeyɓe e feƴƴinoyɓe yewterne li wajhillah hisina en fuu meɗen o malla en adna o malno e lakara yawmal qiyama ara inchallah en weltanike allah subhanahu wa ta'ala arsikuɗo en kadi fottugol hande tawata o jaɓari wonkiji meɗen ɗen toro allah inchallah ɓe karamokoɓe meɗen sakkitiɓe fatade ɗo cheikh abdourahman kosa en toriki allah kanko jogiiɗo yurmede yo yurme ɓe o malla ɓe okka ɓe jannatul firdausil ala ya rabbal alamin wondude e kala karamokoɓe meɗen feƴƴinnoɓe oustaz shérif en oustaz suhnunu en e nanditayɓe e sifa ɓeeɗo on fof e dendagal julɓe ɓen fof e mawɓe meɗen kesum e kiɗɗum ha ñande taw e ɗemɓe haray fof meɗen koyen yaafaɓe ɓawɗum ɗon haray ɗen mari nawnuɓe buyi ɓadiɓe woɗɗuɓe en torike subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo nawniri allah mari cellal yo allah sellinmo kala ka julɗo faati kanko mari yurmede yo yurmimo malla mo hokka mo aljanna kala ka julɗo ɓili yo allah on ɓiltumo kala ka julɗo toña yo allah on solnanmo kala julɓe marɓe ɓen fop yo allah on ɓeydan ɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓen kadi yo allah okkorɓe jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagidi waɗandi barki en toriki allah maporɓe kaydiji ɓe yo allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki marɓe kaydiji ɓe yo allah waɗu kaydiji ɗin hara ko rewirɗi allah ya rabbal alamin wonduɓe e sonnaɓe muɗum ɓen yo allah waɗu barki e dewle ɗen marɓe ɓiɓɓe ɓe yo allah wurnanɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓen kadi yo allah on okkorɓe ko wuri waɗa barki ya rabbal alamin mo be ko mapori kon ko allah andi ko moƴƴanimo ko adna makko e ka lakara makko yo allah okku en fuu meɗen ko moƴƴanen adna e lakara meɗen harana ko faala ɗen kon yo allah waɗu ko faala ɗen kon harano yaadi e ko allah yiɗi yarli ya rabbal alamin yo allah wurnu en e hoore ɗan gurdam ha ka gurdam moƴƴani en ƴettita en ñande tawata ko lakara woni ko moƴƴani en musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo ɗum ɗo inchallahu yewtere annen ɗo raɓɓiɗayde inchallahu bi isnillahi no gasande juutata nde laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo hande kadi wo lutta e o aduna wo si wona piiji ɗiɗi ko wiyete kon albala'u wa fitnatu wo ko albala'u kañumma e fitna ko ɗum bet lutti hande kadi e aduna on yo allah sortu en e muɗum okka en timmode labade yewtere annen ko nde woni e yiilade ko fii ko bani adama ronditi ko tawata o hana ronditade neɗɗo si o ronditike weltingol yimɓe o hana ronditade neɗɗo so ronditike fi adna o hana ronditade neɗɗo so ronditike fi mayde o hana ronditade neɗɗo si o ronditike fi arsike na ko hani ronditade ɗum imamu ibnul qayyim zawji imamu ibnul qayyim rahimahullah o wi wala tahmil hamma dunya wowota ƴettu fawa e hoorema porobulenji aduna himme aduna ko honno mi heɓirta aduna ko honno mi wuurirta ko honno mi maayi ko honno mi wuurirta ko honno mi heɓirta galle ko honno mi heɓirta otoje ko honno mi heɓirta coñci labaɗi ko honno mi heɓirta rewɓe ko honno mi heɓirta ɓiɓɓe wowata waɗu ɗum e hoorema kala ko yowodiri e aduna la tahmil hamma dunya wowata waɗu ɗum e hoorema himme aduna wo fa innaha lillah wo ɗum ko allah wodani ɗum koye juuɗe allah woni allah ini wa fi samai risqukum wa ma tu'adun arsike moɗon on kaka kammu dow ga woni e kon kala ko foda ɗon kadi ta waɗu ɗum susi e hoorema na e juuɗe ma woni allah waɗari arsike on ka leydi ga sakko hara tawa kala tuma de grève ɗen en yahay lancen ƴette woɓɓe ronka wonka heɓude allah waɗari arsike on juuɗe bani adam hara ñande haɓuɗo wo so sendi a heɓata o waɗari arsike on e juuɗe bani adam hara son haɓi o waɗetema o nangama o soka o piya hande gaɗa hendotako ko hannoɗa hendade kon allah ini wa fi samai risqukum arsikeji monni ko dow ga woni wama tu aduna e kala konko foda ɗon kadi ko dow to woni
ɗum koye juuɗe Allah subhanahu wa taala maaporo fi goɗɗum ngo wata maapo fi ɗum ko ɗum sayidna ali wi wo piiji ɗiɗi wata maapine fi arsike ma fi maydema wo ɗum koye juuɗe Allah subhanahu wa taala woni joni ɗon ɓay koye juuɗe makko woni ko kanko taguma himo kalkili ko ha hunde tuma wonata portoɓɓen si ɓe moƴƴini ɗo ñamete ɓe innayi dat maɓɓe o dat ñamete on ko ha ñalande kaari ka hewtine ñande o goto men susta ñamude par ce que en fof ɗen huuli maygol Allah kadi no waɗani en mo be men dat ñande hewti ɗo wo feƴƴata ko ɗon Allah ini fa iza jaa ajaluhum si lajal maɓɓe ngal ari si ngal yonti si ngal timmi la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun ɓe nennantake ɓe tonginantake yeru embede seconde hum wona yeru minute goto sinde hewti kadi kattande fottuɗo wo ka timmi o ko ɗon la yastatiuna tawsiyatan wala ila ahlihim yarjiun a wawata wasiyade si ala ka suuɗa hewtoyta joni ha minola pay koye ɗo min nami wayi siwoɓe ɗum ɗo miɗo mari ni jawdi nokkel kaari ɗo miɗo halfina ɗum ɗo miɗo halfini ɗum ɗo miɗo kotisi ɗum ɗo miɗo wallini o susu ɗo miɗo mari ɗiɗo ka banque ɗiɗo hino ka lahine oɗo no ñawlilam miɗo ñawli oɗo no halfinilam ɗum ɗon fof watta hande kadi ka fottuɗon ɗon ko ɗon hay e goto tigi tigi on nennantake ɓawa ɗum ɗon sina ɓurnaɗo tagi fo on ɗon o landano si o newni o faato si o newnari kadi ɓe prolongeanamo kono nde o landitino Jibril o inni ene si a wurniɗan duuɓi ko annabi Nuhu wurano ɓuri duuɓi wulure ene ko mi sakkitorta Jibril ini pellet ko maydi woni ko sakkitorta o inni joni noon dawi ni ɓay dawari ni ɓay yo eto dawo kisa wowta ladde nden kisa wallahi mi toriki Allah yo Allah hokke battare moƴƴo go'o wala tahmil hamma dunia fi probléme aduna ta ɗum mapine Allah no tagi kulle haraka ka nder ndiyam ɗe woni ka danka ley kullu hino tonko ton koye woni wurude Allah hino arsikude koye ton koye ñama koye yara koye ɗano koye foofa ka nder ndiyam ley haraka bani adama wawa hewtoygol ko honno o yeggitirta fiima an wi'uɗo ko a julɗo juulayɗo bimbi e kiikeɗe noddayɗo mo inna allahu akbar inna la ilaha illa allah inna subhanallah inna alhamdulillah inna allahu akbar fa kayfa yansaka ko onno yeggitirayma ko a yeggiti joomima yeggitanima dey wa ma kana rabbuka nasiya joomima dey kanko o laataki ko o yeggitayɗo joomima la ya'khuzuhu sinatun wala nawm allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuzuhu nangatamo sinatun ngorre wala nawmu wona fengo ɗano ko neɗɗo ɗanotoɗo yeggitata ko neɗɗo soƴƴotoɗo ma ŋuŋayɗo ko ɗo maapi ɗen andi qissa annabi Musa alayhi salam no ɓe addirno o landino Allah subhanahu wa ta'ala o inni Allah an a ŋuŋata sakko ɗanoɗa ko honno ɗum woniri on si Allah inni yo ƴettu aseti wal o tumba ton boofo e kala ko fusata o tambo o tambi ɗum ɗo ñallal fop jemma fo ha o soƴƴi ka o soƴƴi tun ɗum fop woncodiri ka leydi si boofo iwi dow yani hara en fof ɗen andi ko honɗum watta ɗon hande kadi fop fusi Allah inni a bonni kalifon o inni Allah tigi de on hari mi ronki mi ŋuŋi mi ɗanike ko ɗum fusi ɗum ɗo fop on se Allah inni awa min subhanahu wa ta'ala min o wiyeteɗo Allah taguɗo kammuli tagi leyɗele jugginari o goto e me renta tugalal ko tammi ɗi kammuli si mi ŋuŋi ma mi ɗanike tagi e fankon fop ko ni woni ko wata fa ya subhanallah yo non ɓerɗe jiyaɓe ɓen fop e meɗen hino hakkunde kolli ɗiɗi e kolli Allah subhanahu wa ta'ala himo yiltidira ɗum kayfa yasha no faalira o ko rusiniraɗo sallah sallam maki hadisu hulɓiniɗo ɓe inni goɗɗo no weta bimbi hara ko julɗo haqqan nde kikiɗe no hewtoya hara wonti kefeero haqqan hara o yeeyi dina makko kam foppo aduna goɗɗo kan no wona kikiɗe hara ko o kefeero haqqan nde no weta bimbi hara o wonti julɗo haqqan hara o ƴetti aduna on foppo o wattitiri ɗum noon o suɓike lakara musidɓe julɓe tedduɓe gere kaka feng yo Allah okku en battane moƴƴo misal ngal mi jonnata sono be sono si match de foot fuɗɗama juyeede Real Madrid e Barça ma Paris Saint-Germain e Manchester ma Chelsea sigariɗo si fuɗɗike tun goɗɗo marki bi ɗum hollade o gañike gere kaka feng fodde arbitre o siflare coup de sifflet final o wona ya innu a gañike en fof en darino match ji hakkunde Manchester e Bayern Munich en 98-98 fuɗɗala 5e minute ɓeya marki ɓeya domini ɗon ha lutti mintaji ɗiɗi e ka arede juillet fi watta e fiyo match on lanno ko ɗon ɓeya égalise ha gayni Cole e York ɓe warti ɗon hande kadi ɓeeɗa yalti landatake ko hombo domini ko landete ko hombo gañi an wonɗo e juulude fewnɗo bimbi e kikiɗe jemma e ñadorma yaha makka arta ta sikkude gasi toro Allah yallah ko timmode moƴƴere o neɗɗo muriɗo rasta yarowo beere jokkowo rewɓe waɗayɗo piiji bonɗi halkiɗi tun wata taƴanomo dey anda kon ɗum woni ko sakkitorta
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe hoore laawol pewolɓe yo Allah duumiɓe o ƴettinaɓe hoore muɗum ɓe ala e muɗum ɓe kadi yo Allah ittuɓe ka ɓoyli toon fop adda ɓe hoore laawol pewal ngal o ƴettita ɓe hoore muɗum mi toriki Allah yo Allahu fewnu kala ɓoyliɗo mi toriki Allah yo Allah tabindin kala fewɗo ya rabbal alamin ko ɗo woni go'o ɗiɗi o wi kadi wala tahmilanna hamma rizq o wata mapo kadi fi arsike on wo fa arsike mon fa min Allah ɗum kay ka Allah woni la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin foddi hiɗa wuuri wata hulu fi ko ñamata e ko yarata e ka walotoɗa e ko fofata e ko ñawdorta ɗum koye juuɗe Allah woni sa hoolike Allah hattirde e hoolagol sa yongitike e hoore Allah hattirde e yongitagol wallahi summa wallahi ɗi mapintama wa man yatawakkal ala Allah kala on hoolorɗo Allah hattirde e hoolagol fa huwa hasbu Allah joɓe yoɗete noggo ini wa man yattaqilla kala on duumiɗo e kulal Allah yaj'al lahu makhrajan o waɗante yaltirgal kadi wa yarzuquhu o arsika ma min haysu la yahtasib nokku ka sikka ka habbanogi fof ko ɗon arsike o yaltiranayma sa heɓi kulol Allah Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ko fatotoɓe landinomo ko honnum accanɗa ɓeygure mande a acci ɓeygule a acci dolle ɓiɓɓe ko honnum accanɗaɓe o inni wo taraktumullaha wa rasula mi accaniɓe Allah e nelaɗo makko on in kanu salihina so tawi ɓe ko moƴƴuɓe fa inna allaha yatawalla salihin Allah kipata fi aade moƴƴuɗo wa in kanu gayra zalika so tawi kadi hara hina ɗum law taraktu lahum mala qaruna ma nafa on haysi mi accaniɓe jawdi ko qaruna accano hunde wawataɓe nafude hiɗe yiyani marɓe boyi maya acca dolle jawdi acca ɓiɓɓe boyi kono hara hunde e diina ala e galle ɗe jawdi nin fappu yaha handi lanna tawa ɓen wonnoɓe ɓi marnoɓe hande hay hunde ɓe mara yiya goɗɗo waalo o maya hara o accani hay hunde Allah eltoya goɗɗo ko danko ɓeygure makko nden waɗa barke ɓeygure makko nden ɓe wirtotako ɓe soñjotako ila yawmil qiyama en toriki Allah subhanahu wa ta'ala fatiɓe yo Allah o yurmeɓe luttuɓe gore gurnam men kadi yo Allah ho poɗu balle ɗe moƴƴina battane ɗen yanya arsikeji men ɗin waɗa barke majji yo Allah okkore en kala ko waɗa barki hay so tawi hino fanɗi yo Allah dandu en ko waɗaka barki hay so tawi hara hino ɗuuɗi wo tati on o inni wo la tahmilanna hammal mustaqbal wata maapo kadi hay e hunde fi avenir ma ay woɓɓe no maapini min ari Europe ga hay hunde men waɗari ɗum koye juuɗe ma woni wallahi summa wallahi goto e meɗen mayata yaha ka gabru lande gabru ɗen joyi fi suudu ala ton ko honnum hanno mi darna wallahi ka nder lande gabru ɓe landotako ma ko honnum hanno sooda otowal ko honnum hanno heɓa terrain lambangi ma kipe ma kabele ma heɓa hectare ji wallahi ɗi lande fof ɗe tawaga ka lande gabru ko ɓe landoytoma ton ko hiɗen andi man rabbuka ko hombo jeyma hara anda ko hombo jeyma innugol Allahu rabbi ko Allah jeyla har hay ɗum a gaynata har hay innu ko joomi an jeylam salannama ko hombo woni joomi an ko honno andirɗa jooma wallahi har hay ɗum a anda a wuri ɗon duuɓi 50 kon no wiyoytaɓe malaikaɓe ɗo ko ɗum le ɓeni wala tahmilanna hammal mustaqbal fi avenir ma on wata mapo ɗum fi avenir ma on ɗum koye juuɗe hombo woni wo ɗum ko biyadillah koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko andi ko honɗum heɓata sa andi tawhid wasiye ɓurɗo e mawnude mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wasiye on ko hadis goto ɓenni honto ɓeni wo ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa alam anna al umma si moftede fof moɓodiri fiyoɓe nafe ɓe watama nafude si ɓe fof ɓe moɓodiri fiyoɓe lorre ɓe wawatama kadi lorrude ɓeni noon wo ko windanoma ñande heɓuɗa balɗe 190 ka nder renga yumma ko ɗum woni rufi atil aqlamu wa jaffati sof karami ɗin ɓantama ɗeri kuuɗe kadi yorino ɗum ɗo fande kay ko windanowo ko hore ɗum ɗo yahata winduɗo noon na hato jinɗo e mbuuɗi na hato jinɗo e kange kalis e euro e dollar na hato jinɗo e parcelle ji na hato jinɗo e duplex e étage ji na hato jinɗo hay hunde kala ko waɗɗen kon si Allah yetti arsigi en fop meɗen mo be heɓi ko yonata ɗum okkama aduna on kange e kalis e euro e dollar ha heewi laabi 10 ɗum ɗuytata e ko Allah mari ko sina yeri ko mesalal ittata e maayo si foppo kadi en hawditi e yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗuytata e makko sina yeri ko mesalal ittata e maayo singal na dama ton ko on ɗe wadde kon e waɗani hoore meɗen si tawi kadi yeddi man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alayha jon ɗon o sakkitori yewtere makko nen o inni wo wata maapo fi aduna ɗum koye juuɗe Allah woni wata maapo fi arsike ma ɗum koye juuɗe Allah woni wata maapo fi avenir ma on
ko honno mi waɗoyta janngo mi woni ɗi duuɓi ɗo ñande mi perdi ka golle ñande mi yehi retraite ñande mi yehi pension ñande mi hooti lagine ñande mi yi Conakry mi hooti Fuuta ko honno mi wuuriroyta ɗum ga juuɗe ma woni ko mo wurnoma fewndo aɗo arde Europe ko mo wurnoma ka wonɗa ɗon Amérique ko mo wurnoma ka wonɗa Conakry ko mo wurni wonɓe Fuuta ɓen ko mo woni wonɓe Fuuta nder kadi ko mo wurni ɓen wurnuɗo wonɓe Amérique ɓen ko on wurni wonɓe Fuuta ɓen wurnuɗo wonɓe Fuuta ɓen ko on wurni wonɓe Europe ɓen wurnuɗo wonɗo Europe ɓen ko ɓe wurni wonɓe Conakry ɓen kala ka yawɗa e hoore aduna Allah on fodde hiɗa fodde hiɗa e ley arsi Allah subhanahu wa taala hiɗa ndiɓɓude hoore kon wa ma min dabbatin ala wo e daabe men ala wo e riɓayge illa ala llahi risquha sina ko Allah woni ko fawti arsike magga kono rewray e juuɗe goɗɗo ha si wawa ma hewtugol kono a wawa arsikude hoore ma a wawa arsikugol goɗɗo a wawa non wonde sabu ko ɗum si Allah sappi nokkel goo heferɓe mo yinniɓe waraynoɓe ɓiɓɓe muɗum ɓen ubba pay koye koye jiwoy koye harahi koye wuuri kulol basal o inni wo taw warɓe la taqtulu awladakum khashyata imlaq taw waru ɓiɓɓe ɓen kulol basal nahnu narzuqukum ko minen woni ko arsikata wa iyahum e kamɓe kadi nokku go ini nahnu narzuquhum ko minen woni arsikata ɓe min arsika onon kadi ta goto hulu basal la tarhabanna al faqra ta hulu ɗum hulu tun si tawi hiɗa weldi e arsikay ɗon ɗon woni ko mapini kon jon noon ibnul qayyim rahimahullahu taala o inni honɗum wo eto weltina Allah subhanahu wa taala wo sa weltini Allah subhanahu wa taala o weltinte o yonama kadi o arsikama kadi o alɗinama kadi o andi yimayɓe ɓe inne moko baka ka surro ɗaɓɓata sa ɗaɓɓi wuri ɗon tunga wirtoto giya jawdi wi ɗuɗu gi ha gi bewi nayi si feƴƴiti tum bewi nayi a wawata heɓude tan fi dewal Allah hande kadi jente ko Allah subhanahu wa taala o noddi jiyaɓe makko ɓen jiyaɓe makko ɓe o yiɗi ɓen si Allah noddiri goɗɗo yiɗi ɓeɗo ko jiyaɓe am o ɗirritike ɓeɗo ko jiyaɓe an vraiment hara himo yiɗi ɓe ko ɗum o noddiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ala inde nde ɓe noddira ɓuray nde ɓe welde ɓuri ka wino ɗon ko Abdullah an ko a maccuɗo Allah woni honno e suratul Isra woni o subhanallazi senade wonani on asra bi abdihi royruɗo jiyaɗo makko on laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawla abda yehi ha o qirritanike ko a maccuɗo makko ko a jiyaɗo makko haray hatti hande kadi ko wi kunu ibadallah on foppo woni jiyaɓe Allah maccuɓe Allah rewoɓe Allah joni noon seede arsike on yanyugol ngol moƴƴana fof tentini jiyaɓe fof mi inna ɗo noon go heɓugol jawdi ɗuɗu ndi moƴƴa na ɗum no mi inni kono no woodi woɓɓe gono ton e jiyaɓe Allah ka jawdi ndin ɗuuɗi o ɓe yeggita e dewal ngal no woodi woɓɓe goo kan noon ton ɓe heɓa e jawdi ndin Allah fattana ɓe ɗon kadi dewal wattana ɓe ɗon kadi kulol Allah ko ɗum si ɓe ni wo ni'mal mal moƴƴi jawdi no foti jawdi fi yadi rajulin salih e juuɗe neɗɗo gorko so a suddiɗo hulowo Allah jogiiɗo kulol Allah si Allah okkima gandal okkorima faamu okkorima kulol Allah o okki jawdi kadi o jonnima ɗon haray o okkima aljanna o haray heɓoygol lakara o ɓurdi welde fi ƴettewano seydina ousmane radiallahu anhu Allah okkimo iman okkimo jawdi okkimo gandal okkimo kulol Allah joni ɗon woɓɓe gonɗo si jawdi ni ɗuuɗi tun ɓe accitay kulol Allah ngon ɓe accitay dewal ngal ɓe accitay gandal ngal ɓe accitay fi Allah o ko ɓen noon Allah sappi ka suratu shura o wi walaw basatallahu risqa li ibadihi hara Allah yanyanno arsikeji jiyaɓe makko ɓen wola bagaw fil ardi woɓɓe maɓɓe gon ton ɓe bewayno ka hoore leydi ɓe mantorayno jawdi ndin ɓe bungira hoore jawdi ndin e hoore miskine ɓe Allah ɓen kono inni walakin ko woni tun yunazzilu himo jippinana ɓe himo jonna ɓe bi qadari ma yasha yeru embere kanko Allah ko muuyi kon ko yiɗi kon ko andi ga gandal makko wirni ngal kon wawata bewinde ɓe jiyaɓe makko ɗo ɗum itta ɓe jawdi ndin itta ɓe e hoore laawol woodi woɓɓe heɓay laamu tum bewa yo Allah dandu en siga ngol laamu ɗo woɓɓe gonɗo ɓe heɓay jawdi tum ɓe bewa yo Allah dandu en sifani jawdi ɗo woɓɓe ko si heɓi gandal ngal ɓe bewa yo Allah dandu en sifa ngal ɗon kadi woɓɓe kadi ko si heɓi jaawu bewa woɓɓe ko si heɓi teddungal bewa yo Allah dandu en sifa ɗiɗo fop ko ɗum si ɓe innata yo Allah dandu en honno ko wiyete honno ngalu bewnaygo mo beno hani torade inna Allah mi torikema dannal ngalu bewnaygo watta ɗon kono noon Allah mi torikema kadi dandal basal wirtay ngal yo goɗɗo wonu baso ha hara ngal wirtete yo Allah dandu en ɗum noon kono noon yo wonu ngalu kadi ha hara tawata hande kadi a beway yo Allah dandu en ɗum noon kadi yo Allah okku en ko hawni hakkude ɗon ɗum Allah inni wa kazalika ja'alnakum ummatan
wasata ko sabu ɗum ɗo mi waɗani on mofte hakkindiɗe hara nayo tampe ha feƴƴita kono noon kadi hay nayi haɓe ha feƴƴita hara heɓata tan goɗɗo si tawi joni woni jawdi nin ɗuuɗi jemma on fof haray mo calculde on o wawata immade nafa jemma si yehi jawdi nin ɗuuɗi on haray o wawata juulugol walluha weetay ɗum hara o cikkoyike si yehi ha jawdi nin ɗuuɗi o walota ko law o weetorta amma si tawi hara hino hakkindi kulol Allah wattike hoore muɗum wallahi on taway o yiyay ɗo jiyaɗo Allah yi'amo hara himo foti hara tigi tigi on himo surri dara tawa oɗo goto mara garanti goɗɗo naata e aljanna kono hara yurja minhu khayr hara oɗo no jortana woni ko woɗɗi kon hara en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande ngalu bewnaygu yo Allah dande kadi basal wirtaygal yo Allah newnan en wawen arsikugol yo Allah newnan en wawe weltingol Allah weltine mawɓe meɗen ɓen hay si tawi ko lutti kon fof weltanaki en si ɓeɗo ɗiɗo weltaniki en Allah liɓay yurmede makko nden e welo welo makko ngon e giggol makko ngol e ɓerɗe jiyaɓe luttuɓen fof ɓe yiɗama ɓe weltanoma ko ɗum sinela sallah sallam maki rida rabbi fi ridal walidain kala faalaɗo weltingol Allah e welti mawɓe makko ɓen ɗiɗo si ɓeɗo weltiki haray Allah weltike si Allah e mawɓe weltike luttuɓen fof kadi haray kadi ɓe weltoto Allah nodda e Jibril o ina Jibril min de mi yiɗi kaarijo an kadi yiɗumo Jibril ina mi yiɗimo Jibril kadi nodda malayika fof kala ko woni ka kam woni kon fof awa Allah no yiɗi kaarijo min Jibril mi yiɗimo min kadi on fof kadi yiɗemo ɓe fof kadi ɓe yiɗa jiyaɗo ɓe wonɓe dow ton kadi ɓe ewno ɓe nawa ko ono yo wonɓe ka leydi mene wonɓe ka kammugaɓen fof hay joomi moɗon e Jibril ɓe fof hiɓe yiɗi kaarijo onon kadi hara yiɗemo ko ni jiyaɗo mo yiɗirte ka hoore leydi yo Allah waɗu en hara koye yiɗinirɓe sabi Allah si goɗɗo noon o inni himo yiɗuma a ndaaray kanko inɗo mo yiɗuma o so tawi himo andi ko hombo yiɗete si goɗɗo kadi inni kaari no mettalal naya seyti ko ya ndaaro on inɗo kaari no mettalal est ce que on hino andi ko hombo hande wettede neɗɗo fof yiɗatamo fof kadi a yiɗatamo kono ko ya etto yiɓɓe Allah ɓen ɓe yiɗema si goɗɗo noon inni no yiɗi goɗɗo koyo yetomo inna miɗo yiɗirma sabi Allah an kadi innamo ahabbaka allazi ahbabtani min ajli mi toriki Allah an kadi yo Allah yiɗire sabu mo yiɗirɗa Allah fimo al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin kala yimɓe yindirɓe sabi Allah hara ko ɓeɗo moɓidirwete yawmal qiyama si tawi hara ko fi Allah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o moɓidirɗo en o jemma ɗo yo moɓidiro en ɗo foppo wonɓe e ndarude ndaroyeɓe feƴƴinoyeɓe ka janna makko firdawsil ala ñande tawata jawdi e ɓiƴƴi nafata sina on arɗo ka Allah e ɓernde hisude e sirku mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafola yaafo kala feƴƴinoyɗo nde yewtere wajihillah bakkatuji makko ɗin ɗi fop majji janiwo tosokiwo suuɗiɗiwo feeñuɗiwo ɗe o andi fimu ɗum anda fimu yo Allah yaaformo sabu ko feƴƴino e nde yewtere ɗo ko ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo nawnima nawnira ko Allah mari cellal yo Allah sellimo kala ka julɗo faati kesɗum e kiɗɗum yo Allah liɓu yurmede makko hokkamo firdawsi laala julɓe ɓiƴƴaɓe ɓen fop yo Allah on biltuɓe toñaɓe ɓen fop yo Allah fittanɓe gondi o soñja e sohla e probléme ji e andeji ko woni ka meɗen ko Allah fof wawi ittugol ɗum ɗon yo Allah ittan en hara kono yawiri no newori ya rabbal alamin innahu waliyu zalika walqadiru alayh wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.